Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Election MC. Ngang lai election nomor kuna konsorsi la jan tang ke meliang lai license we arja tra arja khalai arja akulai ke nodo arja tra ki kinong kasan ngi la penbor nga banjele ke meliau arja kanda arja kandai ngam kaptre nomor kusnam nang dan keja hayin du ke arja khalai du ki lai penbor banjele biang ta MC arja taksang ngam kaptre ke menta kasin habawan kan election meliau arja akulai Iwan Baar ni suram salit di ba nong kasan ni dekat penbuat yang ngam de benjelek jam ya le misi dan dari menta kasin ngong kami kasin ni ngah hapon kongo no ikecing penbuat yang nong kasan kinong ya tray kinong yarap menyemi kini selection kita kalau gue nambah kinong kasan kinong yarap di kuah ini benjelek kini election MC so please gue Tapi poi sa katong subo kay ka kerja subuh pi train nang tag pet ba om tang tu konsepsi macam kari betul betul ni berapa Dingi poi sa tong ang jus konsel hi kadai kata hi banyada ya ki ti sental jus kasi jomi ban penek pensa ya kene kendo kasiap pa kita hi pi tip hi kai jus konsel baro ang tip hi kata schedule dei ka bang kham kata ang tai konsepsi jongi menta ka bang ngi hi kidai kini ki bylaws ng jus konsel ba menik dang kini kisni dang mener kana one shot kini ki snong ki bahap tai kon new sulong te habang ipet itu ki bylaws jong ka jus konsel ngi bagi sukhet ing bagi sulong tang ka copy ka ba jong ka bylaws ka building bylaws jong ka muda jong ka urban henry jus konsel bede khamsam chatai ki rural areas ni open ong mak ten kam di gijo ki building bylaws apo ki rural areas nga ngam sul ya ha jong ong la di poi hantai adis hab i ban ra apo polisi bagi dia berpekat terpunggai bertrek lah kajong ke building bylaws kebanlong ya hak bat kajinglong security rural areas tapi ong building senong undang dan building tu dan tangki yang tak siliang tu mentah ong dak building bylaws man pada kap undang ki isu ki he pelat kata mai ni stasiun undang pati babon kisnong sebab ki bangarung ngami ke mangimla man pediang ini kita ni kata ko wiki isu mangapek idong kam mata kan kamtam gini kisnong ki bahak jan news long molong sai si ki buat kisnong satu ba kata lah nanti buat pelat kami kita building bylaws tu kan justru sedang bermotor kan tu kenapa pin sian bala yele berkoi bopoi sekotong ni bopoi tu mut lem no ba yele mut be kaman poi sekotong hi yele rumut dan nyongut we kandidat hi komut bojok sunda domdon ke jing tumu bonjok muno ban kwa election mo ting nyepet ke la nyong kabut kan poi no kampoi ni tray system ngan tray back nya dua yu play try kan no mo nong thau bau nyalam nanti ngi bun ai ngi kabur mengin poi sekotong kadang yele tray system ada poi sekejing job ngin yang kemen ladang ngiram ngin hun nomor pangila tray system petang-petang jing election mo Di umum tai ki pebak nomor pebak antak yang sukses bahwa pra di MLRUD pra. Ya kata ka jing songsit jing kibriu supra ne sakti ne suka bom ne kat sebab songsit ngim la mantip. Ya kata ka jing songsit jing pebak ka sia jing songsit jing pebak ngi ngi la ka jong ka nong rem ka bangi ngla sakri ki pebak ka kam ngla tre nam ta jong ki konferensi ngin ie jala ki konferensi ngin ie jala kibriu ki pekerjaan ngi pan ngin pan ki kisah halor ka nong rem ka bangi ngi yang nangam ta pan sakri ya hidup isuk kirangli ki bangi ya ye jajan nge keduk nak sini sini bang nyara ni ka tong jong itu hi ki snong ki thau bang e in khap ye choi la ka jong snong thau ye la ka jong ka ri la ka jong ka yang ka siam sata hi kolong ba ni mu bi amnot ni ba ye ni kong sai ni ki bahajan nama tolong tong ka jat tong ri tong so ya ida